Akuhle ke makhelwane yabuso. Hayi kunalolu udaba anti njalo lokho nje ibizile. Ngiyabazi abantu aba. So nje abantu abami be 8. Lo oy8, owes8. Hayi. Sokutheni futhi? Hayi. Uyamsola. Saphethe uthi ufuna ukuchitha umuzi wakho zindoda esungaka. Angichithi. Hayi ndoda. 8 abantwana ufuna ukuthi susithe umntwana wesi8 uyamsola. Hayi ngiyamsola. Anti lingafuni. Umsola ngayo. Hayi. Umsola umsola ngayo. Hayi khona. Lo mntwana Ubhaliwe ukuthi asiwa lapha ekhaya. akayenzi njengabanye. Angifuni ukuthi maybe mubi. Yebo mhlawumbe abanye bangambona. Umuzwe umntana yakho mubi. Isukhuluma. Lo mntwana yazi uphinde ngathi umnyama. Ubunyama sonke sibanyama. Kusemhlabeni kodwa laba abayi7 labana ngisitshayiswa ukuthi ngabana. Kodwa right yena umama phathele njani? Ubomvu kakhulu. Uyikhofi. Mama umntwana kule dilution phakathi kwele mntwana. Mama umbuze ukuthi kibo kanini akule yini abantu abangasundu. Bakhona. Yena ngakibo ke kabakho. Buze Abantu bakhona. Laba abayisikhombisa. Ngiyabona vele ukuthi bayakhanya njengami. Nokuhamba exactly mina. Hayi ungayenzi njalo. Kodwa lo naye bangambuza vele angithandisisi. Kanti umntwana lo wathi ngiyokugcina. Yisicino leso. So isicino leso sesingadiliza umuzi. Hayi lo Anti babuzela ukuthi bayikhulumile yini bebodwa. Likhulumile yini naBheju? Vela uhlale ekhuluma into yona lezinsuku zonke kulezinsuku kodwa iminyaka yonke lengaka ubengakhulumi ngabo. Angazi kulezinsuku enze njani. Umntwana lo semkhulu sekhona khuluma ngabo. Kunokuthi ukhangele ukuthi usezakugcina umntwana lo. Wena usukhangelele ukuthi umntwana aphume. Yikho okhangelele. Ngitsho nezenzo uyisiqholo. Vela umntwana wonke ustabhoni. Umntwana wonke ustabhoni. Kulabantwana abayiziqholo, kulabantwana abalungile, kulabantwana. Ubunjwa ke. Ukhono yedwa ophuma emulini elahleke bekhatshana. Hayi lo mina ngisebenza ukuthi umuntu ufanele afuze ukhokho wakhe. Kungani ungakunazelela ngesesemncane? Sufundisile waqeda kade usemelele ukuthi asebenze wena usuqala ukufuna ukukhuluma ongayisikho. Ngicela yazi isicelo sami makhelwane. No anti ngicela lembuzele na maybe ngakhuluma iqiniso. Ngoba eqinisweni lwa akafani nabanye. Umntwana seqede isikolo kasafani lawo usumfundisile waqeda. Nasegazini Hayi anti umnikeni naBheju. naBheju. Nazi indaba. Thina sikhona ukuthi sizolamula sizofaka. Hayi mahlaya lapha mina kinkunzima. Ubaba lo njoba sisho labantwana bangu8 angithi. Sibawondlile sebeze bakhula. Bakhule bonke. Inhlanhla ikufunakalayo. Ukuthi lokhu sokuvela ukuthi umntwana ukugcina unjani mude mfitshane orumubi orunjani naso kuvela ngathi khona lo. Kodwa ngendlela nakhuluma ngakhona singathi sendihlukumeze kakhulu kodwa senza cela ukukhuluma iqiniso. Vela sokwami lokho. Asokwami. Hayi manje lo mntwana ngiyowakho Saphethe. Abangu7 ongasobakho. Ngabakabani ke naBheju? Nashi indaba. Ngabakabani? Nashi indaba. Siyabuza phela ukuthi ngabakabani njengoba Kube ngabakamakhelwane. Ngabakabani. Bengasakhulumi. Angithi lapha namhlanje sizangadinga ukuthi ngababa abantwana bakabani. Sizokhuluma ukuthi yena ufuna ukwazi abantwana abangabakhe bapho ongowakhe nguphi. Ongowakhe ngena lo ukugcina laba bangu7 kasibo bakhe. Phelela la. Iqiniso bakabani. Hayi bakabani. Anti ufuna iqiniso saBheju. Anti iqiniso lifuna Ayaphi kwasibizela khona? Ungani? Anti ufuna ukukhuluma. Kanti utafuna iqiniso. Utofuna iqiniso wena. Sosulwela. Ngekele mina. Ungani? Ukhuluma kwakho usucina ukuthokoza izindaba ezisithulile. Ungagade entabeni ayithola indwangu usugadile usuyitholile. Sufuna ukulwa futhi. Ngiyaqangana. Uthi lo mntwana ukubi kube ngokwami. Kwakho ke. Yikho kwakho. Nanko ke. Khona kokuzonda yona ongakufuniyo. Yikho kwakho. Anti uyakubona ke. Khanye. Ezinye izinto ngutshela into nxa ingafika ngabo iyeke. Mahlale khona lo ukusinikeza amanzi la ucela amanzi. Yikho kuthiwa ngokwami. Kodwa ungakhangela impumulo kuyabonakala. Impumulo nguwe lapho. Mina ngiyentshayela futhi ngihamba. Siyanga. Ayisilande wena nje. Khona ningwasibizileyo. Le ndaba ungondlele msebenzi. Ungagade entabeni ayithola indwangu.